안녕하세요. 수스타이더 아그리아. 스타고 마kan channel hoặc nhóm chat đồng lại cho mùi nàng ở phía xa của đấy. Còn mà EPS topic.ซึ่งยังจับดามปีตำบงเตอร์ให้วิดีโอนี้คือยังศึกษาตัวเลือกเปียซึ่งการปีวิดีโอมันมุนยังบานประโยชน์บางอันจะตรงจมวยนางสระให้นำประโยชน์อย่างเนี้ยไปสร้างกระไรด้วยให้ให้ประโยชน์อย่างเนี้ยนั่นคือยังเอาตอนออกเต้นเอามาแวะtiết mà vẽនេះគឺ14តួគឺនៅ5តួទៀតបាទឥឡូវយើងមកសិក្សាជាមួយនឹងពាក្យម្ដងអូខេតោះយើងអានសិនហើយចាំខ្ញុំចាក់សំឡេងជូនតើ ilpon ប្រើមើល il គឺ sipsio យើងនិយាយថាសូមរៀនអានពាក្យខាងក្រោមពាក្យទី1 il មាន kasu ជាងលេខទី1អាន il kasu ទី2 ibon aki បាទ e aki 3 nemo nemo 4 hari hari o sorry sorry 6 moja moja 7 아버지 아버지 8 사자 사자 9 새우 새우 10 지우개 지우개 11 치마 치마 12 코 코 13 타조 타조 14 포도 포도 15 호수 호수 cái đó xong là sẽ đáp xong lên đau mà đó để stop ấy ai tha tám 이과 한글 익히기 두 번째. đâyคือngày non thì được nói chơi mười điện 자음 1. cho nhìn lại tí mối 연습 연습 can vật 1번. 다음을 읽으십시오. bật lại nên chùa lời 1, 가수, 2, 아기, 3, 네모, 4, 다리, 5, 소리, 6, 모자, 7, 아버지, 8, 사자, 9, 새우, 10, 지우개, 11, 치마, 12, 코, 13, 타조, 14, 포도, 15, 호수. đây thì dân stop nào tiết thôi dân stop hết trong bọc phải dịch ngoài chuồng thế 자음 1. 연습 1번. 다음을 읽으십시오. 1, 가수, 2, 아기, 3, 네모, 4, 다리, 5, 소리, 6, 모자, 7, 아버지, 8, 사자, 9, 새우, 10, 지우개, 11, 치마, 12, 코, 13, 타조, 14, 포도, 15, 호수. thì lại trong bọc phải xuống tí muối cao su thì cao su như bọc thá để trồng riếng và đưa đà ra trồng riêng của bạn đấy ibon aki và như bọc thá tí rúa rồi còn ngát sambon nemo như bọc thá buôn trùng cứ sầm nào lơ cà rê chặt tà con mấy chân tay sabon thari thari này cứ chớm sorry sorry sầm lấy 모자 모자 뭐 아버지 아버지 로봇 사자 사자 사탕 새우 새우 con chip 지우개 지우개 cho lốp 치마 치마 sừng cốt
ហូហូស្រមោលថាជោសត្វអូទ្រីហូតូទំពាំងបាយជូរនិងហូស៊ូគឺបឹកអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងចងចាំពាក្យឲ្យបានច្រើនព្រោះពាក្យសំខាន់ណាស់នៅពេលដែលយើងសិក្សាទៅលើវិញ្ញាសាឬក៏យើងធ្វើលំហាត់អីបើសិនជាចេះពាក្យច្រើនគឺជំនួយបានច្រើនបន្ទាប់មកគឺវេយ្យាករណ៍អញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមទន្ទិញស្រៈនិងបញ្ចេញអ្នកឲ្យបានល្អទើបងាយស្រួលក្នុងការអានផងដែរយើងអានឬការបញ្ចេញសំឡេងអីវាអាចខុសតែតិចតួចអីមិនអីទេសំខាន់គឺយើងចងចាំទៅលើស្រៈនិងបញ្ចេញអ្នកឲ្យបានច្បាស់លាស់សិនហើយចាំយើងអានព្យាយាមអានឲ្យបានច្រើនដងនឹងការបញ្ចេញសំឡេងរបស់អ្នកនរគ្នានឹងល្អអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតតែបើសិនមានចម្ងល់ឬក៏ចំណុចណាមួយមានបញ្ហាអីអាច comment នៅក្នុងវីដេអូនេះបានអធិស្ឋានរកកំហុសខុសឆ្គងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតណាតាមសាមីតា